Dobro jutro. Dobro jutro. Da smo pospani. Opa. Možda da i Vanka otvorila sam. Da. Dobro jutro. Doni, šta je? Glasa. Roni! Zavodiš Roni, a? Dona. Plešeš. Super. Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Pustila sam kokice, dala sam jest, počela sam ih puštati van kokošinjca, zato što su narasle i nekako me nije više strah da će ih nešto napast. Onako kad su bile male stvarno nije bilo smisla puštat, tako da uživaju vanka. Prvi dan kad sam ih pustila, uopće nisu htjele izaći vanka. Roni, molim te, ponašaj se. Jer im je naravno bilo čudno novo, ali sad čim dođem čekaju me kraj vrata da ih pustim. Tako da, super. Nisam... Roni. A ovo je Doni. Dobio ime. Doni. Dono. Di si? Uglavnom Doni me prati, sad sam bila malo prije tu iza s njima, iza kokošinjca. Bio je on, ja sam došla ovdje, odmah je on došao. Komedija s njim. Uglavnom nisam mislila danas snimat jer su bili najavili kišu i grmljavinu i katastrofa vrijeme. Međutim, ja sam se jutro stigla i nema kiše. Malo je oblačno, a po prognozi sad što pokazuje ne bi trebalo pada kiša tamo do 3 sata, tako da ću iskoristiti za napraviti neke radove. Imam 100 stvari nekako za obaviti. Dono. Jutros dok sam pila kavu sam skužila, razmišljajući da ne mogu napraviti 500 stvari u jednom danu, pa sam malo razmislila što su mi prioriteti i zaključila da moram posaditi jabuke. Jabuke me rastu... Doni...
Jabuke mi rastu u posudama, ali počeo je korijen izlaziti vanka na dno posude, tako da... Roni i Doni, znači ne zna se ko je glasniji. Rono. Tako da ću jabuke posaditi, a jabuke ću posaditi tu iza glava me zaboli. Iza kokošinjca. I tu ću posaditi također kupine i maline koje su mi rasle u vrtu. U vrtu su mi rasle. Joj, tako da danas sadim jabuke i kupine i maline. Koji će sad? Roni ili Doni? Da čujemo. Moga bi Roni. Komedija s njima, uglavnom idem sad popiti drugu kavicu, kući, uzeti jabuke i maline i doći to tu posaditi. Idemo snimiti gdje sam ja to zamislila. Uglavnom, ovi donio ko pasić, ja sam vam rekla. Gdje god ja, tu i on. Tu sam zamislila posadi jabuke i tu su bile posađene voćke prije 2-3 godine. Međutim, nisu uspjele. Ali evo sad ću jabuke. Jedini problemčić je taj šta smo započeli dizati tu gore gomilu i onda smo kamenje stavljali tu. I sad to tu stoji i... A možda mi neće smeta, vidjet ću. Ali ako me bude smetalo, morat ću ih micat. Planu je staviti mrežu, znači gore od te gomile do kraja kokošinjca, tako da ogradimo ovaj naš dio. I onda sam ja zamislila tu uz... zamislimo da je sad ograda, posadi kupine i maline. Tako da bi bila kombinacija jabuka i tih kupina i malina, što nije loše. Mislim da je sad dobro vrijeme za sadnju jer je mokro i bit će kiše, tako da će pomoći jabuci da se lakše primi. Idemo po jabuke. Tu ima dosta kamena, pa ću sad malo prokopat, očistit i pripremiti ili iskopati tu rupu. Dono.
Evo, jednu rupu sam iskopala. I sad ću staviti gnjojiva ovčijeg. Ako to meni pomaže. Da, vrijednice moje. Evo, prvu jabuku sam posadila. Zemlja tu nije najidealnija i dosta ima kamena, ali stavila sam gnjojiva i dodat ću još kupovne zemlje gore. Ne sad, ali ovih dana, tako čisto da malo napunim oko jabuke još. Sad idemo na drugu. I drugu sam posadila. Ovo je dosta mala. Neka raste tu. Bolje da je tu nego u posudi. Tako, Roni? Tako da sam dvije posadila i sad ću ovu treću. I naručit ću par jabuka. Malo sam čitala koja je sorta najbolja za posaditi na Hvaru, Fuji ili Zlatni Delicious, pa možda uzmem i jednu i drugu. Vidjet ću. Ove dvije što sam sad posadila nisu kalemljene, a ova treća je kalemljena. I to sam našla jednu staru jabuku blizu našeg polja.
I to je stara sorta zlatnog delišesa. To je najslađa jabuka ikad. Međutim, ona je zapuštena i cijela je zarasla, onda plodovi budu dosta mali. Ali ljudi, ja vam kažem da ja nikad u životu nisam pojela slađu jabukicu. Ona je bila ovako mala zelena, okrugla, nešto najdivnije. Tako da ću vjerovatno ove dvi što sam sad posadila kalemit na nju. Jer kažem, ova treća što ću posaditi se baš je lipo primilo to što sam napravila. I dosta je jednostavno. Ima još dosta posla, baš puno posla za kokošinca, ali to radimo malo po malo, jer trenutno živimo tu na toj lokaciji. Ali evo ovako kad imam vremena ću dolaziti tu i sređivati taj dio. I posadila sam i ovu treću, ovu sam kalemila, evo tu, primila sam. Prošle godine je prolistala bila, tako da odlično. Ostala mi je još i purika za posadit. Evo je tu. I kupine i maline. Ali moram ići ručat i onda ću se vratiti ako ne bude kiša. Ali dobro sam, ajde. Zadovoljna sam. Ja obožavam kad pogledam u zamrzivač i vidim da imam ručak. Tako da sam odledila ručak, ne moram kuhat sad. Zaboravila napraviti kruh, pa radim uštipke. Ovo su integralni uštipci, a za ručak imam ovo varivo. Sad ću pričekat dragoga da dođe da možemo ručat i onda idem završit sadnju kupina malina i šipurike. Neki oblaci su došli i mislim da bi mogla uskoro kiša, nadam se da neće. Ne može ni jedan dan proći bez kiše, znači horor više, depresija me lovi. Kiša je počela. Uglavnom, na prognozi piše da će kiša pada do 2 sata, od 2 sata da je samo oblačno, pa se nadam da će to tako biti. Ostalo mi je ove smjese od uštipaka, pa ću napraviti kruh. Tu sam aktivirala kvasac, dodat ću još malo brašna i to je to. Idem saditi kupine i maline, izašlo je sunce. Sadit ću ovu šipuriku i nju sam mislila tu s ove strane, tu je pazga. Sam mislila tu, a tu imam jednu naranču koja nije baš najbajnija ni sjajnija, međutim nije se osušila. Ja sam mislila da je, jer ovaj dio je bio gotov, ali evo ove mladice su se pojavile pa neka raste. Evo posadila sam i šipuriku. Uglavnom nije bilo baš nešto zemlje, više kamena. Pa sam donijela gore iz vrta ovaj kantu zemlje i stavila. Mene da ne prati u stop. Dono. Šta je? Ja ne bi ja slučajno pobjegla, aha.
Bila sam u šetnji s Rion i bila je susjeda s nama. Šetamo. Na pola puta nas kiša uhvatila. Pa smo požurili nazad. Međutim, sad je opet sunce. Tako da, zanimljiv dan što se tiče vremena. Odlučila sam doći tu na polje jer sam se sjetila da imam Shannon tu. Pa ću to ubrzo za večeru. Pokazat češnjak koji je stvarno dobar. I to je češnjak, svaki je iznika. O, imamo tu gljive. Wow. Uglavnom češnjak jako dobar. Ovo je oni Gardos, ja mislim da se zove. A ovaj tu sam kupila na Zadvarju domaći. Isto tako svaki je iznika. Tako što se tiče češnjaka, jako dobro. Malo su vrhovi nekima žuti, ali to me ne čudi jer stvarno, kažem, kiša je ono konstantno. Tako da vjerovatno zbog viška vlage i nadam se da mu neće naštetiti. Da neće istrunit, ali ako nije dosad mislim da i neće, jer trebala bi ova kiša malo sad se skulirat. Ima novi džepni nožić. To je baš zgodno. Ovo je jabučni ocet koji stavim u vodu jedan čep u 5 litara vode. To je prevencija protiv unutarnjih glista. Andrew. Šmukica. Ti ima mala šmukica. Brod. Ljudi, mislim da je to za danas sve. Dosta sam napravila toga i dobro je dan prošao, malo je kiša zezala, ali ništa strašno. Kakva je prognoza bila, bio je dan odličan. Tako da tu ću se odjaviti i hvala vam na gledanju i ako vam se video svidio, lajkajte, komentirajte i pretplatite se da me možete i dalje pratiti, a mi se gledamo u sljedećem videu. Bye! A, ruka, pazi.